Mintagasni ke Jaintia National Council JNC Central Executive Committee hapo ke jingalam o Presiden Rangba jongka uba sambor milingdo kalalet banya kendu ubat uma Kermenshila MLE ke Kleriat ubalongru u advisor ketenat mining geology jongka Sarkar Jila ha kabaya dei bat ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund ka fund na ka binta ban pinne pinsa ya ka Mariang bat khamtam ban yarap ikitu kilanot kibashakta na ka kamti doyong ya kani ka fund na phashna ke NGT hadian ke jingkhang ban ti doyong hau arjar khatsau kajinga kendo mintagsni kalong shibinta ha kajinga dei bar ka guideline jong ka tega fan mashipo percent na ka kam khai transport yo doyong na kishalan kadei ban rung shipo ka tega fan na ka binta ban pindon kam ban pin bha pin miat ya ki jaka bala jot lapra na ka jingti doyong bar ka baar kadei ban yara bi kilong yeng ki bashakta ha kajing bot din jong ka seng lingba ka RTI lalap bat lapin lingo ya ka seng bakat kum ki jingkli balabu bahadu kat nungut layo ya ki jingerap bat ke ka ba ka mining and geology kalale na ka benta ki kibriu ka bapin sosi ka long ba ka jubab ko ong not available na kalyang u advisor ula ai ka jingkular ya ka seng ba un shim khia ka ni ka kam bat ba unra ya u sha u minister in charge ka mining and geology department negasni nakalyang kayong i ka Jaintia National Council Central Executive Committee Daya iya cem wa u MLA wa ambura mo yung i woman la hijau ipor ka mo advisor yung ka mining and geology department ka jingi cem ko yung i to halor ka wi ka benta hadin wa ka NGT de khang ya umuyong haw arjar khatso hadin ite hawa da sedang u transport ya uni umuyong mo wa depti tenakilyang ka NGT da pha ka ya ka state government wa chna ka wi ka fund kawatip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund daklam che ka boto ya kani ka pisa wa collect na kini ki chalan mo 5% na ka wi ka chalan. Ya kani ka pisa to open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu ki thau ki wada em ka jingti ya muyong hakitu ki por. Te wa ar ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wa aging yarap lene kam kata ka rehabilitation chakitu ki bru lene ki yung kisem ki wada chakta na ka jingkhang yung ka NGT ya umuyong te I kam ka sen haden wada bot deni ya kani ka fund the file ya ka RTI langba ka mining and geology department te hawa pa ya kani ka RTI ka wa pen snyaw longo I kam ka sen to halor ka jingkali ka wa bo I chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani kakam naga jing chak khang yung umuyong hanrai de pani la ka jing tip waka kayi waka ni ka government lang ba ka mining and geology department dale go ne benta u yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chak ta naga jing khang yung umuyong hanrai ka wapan snaw si ye ikam ka sen ka jubab yung ka department lang ba ka RTI hi ang not available te I na kalyang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snaw khia naga benta ki paitba ki yung ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chak ta nakakam ki muyong da pa jing tho I chaw advisor yung ka mining and geology department usar Kermenshila woman la hijau ipor kamu local MLA yung I tada karpat iya ka state government lang ba ka yung advisor yung ka boto u instruct gi ya ka district level committee yung kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jing tho ya kita ki long yung long sem lene ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yung ka NGT yung muyong but hijau por le uegi kalat jingirap langba yang kani ka fon ne bha da chemi wuta da ki sos pa kolor tam em ka fon hapo kani em ka pisa hapo kani ka fon handres now si ang watang chitengkale em harikot wada penam kam gi lene waka mining and geological department da pha go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da krunya le em ka jing iklam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wada dep wa chief secretary yo wat chief secretary la daklamu wa em ka fon de benta ki wa chakta na ka jing chak khang muyong hanre ka jingkli kwa ibu yo chief secretary la ne ya minister yang ka mining and geology department yele wa penem kampi ya kani ka fon ne benta yarap ya kini ki buru ki wada chakta sket kamu de tipi wa ka yo ka kod de hier ga hapo ka is Jaintia ka yong I khamtam hapo ka steady woro ka wina ka jingkhang yang umuyong hanre sausi ong wa halor wa de em ka fon bom em kani ka jing lai yang ka fon em ulai go chakita ki wato sab uyo eka ho emi ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lane wa u penimbiang eka mariang handa I kam ka stenyong pm ti binya iya kani tadau ti binya ai handa ka phangi ka wani chini to ya kani ka jing yarap
ya kini ki long yung long sem ta nakaliang u MLA Emburam yang da kula da hui ka asuran bo dawi kelamu wa minister in charge yang ka mining and geology department but hejo ipor la ina kaliang kaseng da pressure ya ka government boto u ego ya ka hok ka yong kini ki boda chakta na ka jing chak khang muyang kini to ka message ka wakiliat phai cha ka sarkar panam kam hok ya ka pisa ka boto yong kini ki wa chakta but se ka ju ka por la ka seng daw ya bodden go we daw ya daw tho chu go ya ka jing tip ki wa khambanya he jing to wa kani ka fon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.